Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke United Democratic Party nagasngi kalau pelai ba yaki matre kam nakabenta ke election ke Banwan Shah District Council. Senior Working President ke UDP ubak polling do ulapan bena ba bala pelai yaki matre kam jong keseng nakabenta ke election ke jingdon lang jong Working President ubak Titos Khan ki MLA bat ki kertong ki be khun ke election. Nakaliang Working President ubak Titos Khan haba puli ki matre kam jong keseng ulaong lada ka UDP kan poi sya ka bor ha District Council ka seng kan pet baki pat ba kin yo ya ka hok halor ki jaka ki puta ki marpo khando ka buit bat jing start tan rai ka rukam sumar tan rai ki rukam ya le kai tan rai bat ki wei ula ben rap ru dak baong bakin pen kala ya ka para 12A ka ban kdo syai baki an jong ka sarkar pedeng bat sarkar jela ha ka bede bat ka riti dostor ki rukam yo ban ai peteng ka rukam mani bat duai phirat ka khando ka syap ki khlau ki betap bat kumta ter Banwan ra iki kendon ki bathamai bandawan ulat ba ude ban menjur ki bill jong ke District Council kumbale ki bill jong ke jela katkum ka article arspa ka constitution jong kari India ke UDP ke persyaru ke jingtmu banthong MDC syusi daki riulum ki bomdei ki trai muluk ha ke District Council bat ki we ki kendon ki babu jingmai ki dorbar trairi ka seng kedon ya ka thong habede bat uput usam kum shibenta banyada ki than khaput bat ke Bangladesh Kajingkan tiaw ki riulum trairi ka UDP kan shimkhya banyada bat ka penpau baladan kam kerki ban penbet thamai ya ka thup jong ki Shelu tribe ha ka jilla bat ki wei District Council GHADC cùng Senior Working President berbenar kanega manifesto ke jungi ki juban banyada benek berketir jadi beliau badan mat juga pdi yang coba jadi beliau aku kiri dan banyak iki kamsniu kajing pemburom iki breu di beduna di department kajing penbaha ban perklaim ke komprekam apa pada District Council kini kilong kimat kiba nilabu agani ka mat rekam yang ke parti tekan dia ngai suka ban mai phang ba wat ladang don syuk kini kimat kiba nilabu agani ka mat rekam dengan suka ban highlight seperti ba ke ba ka parti UDP ha ka por ka kayalam ya ka executive komisi apo District Council kala deble ban pene pensa ya ka rukombat khendau bat siap nilawan ra ya ka Land Act Regulation and Administration of Land Act 2021 kani hi kala pen scam ya ka rukombat khendau bat siap kajungi kong kasikara abede bat upur sam nakaliang jong ka parti ka isi itu kapor nila form ya ka komiti ka bakarpang ka boundary committee bagila ay ka full report siya ka government aga bede bat ki jaka ki puta ki kot kisla ki bede bat ki khaput ki jungi khamtam ha gitu ki jaka ki badan ka jingi kaja bat ka Assam ya kani na yai bodin khamtam ha ni ka phase 2 jong ka jingi penbet put apa ka sarkar Assam bag melia nakalian ka jungi hingiyang bet ha ka norim ba uput usam jong hima udi uput usam jong ka jela kata ka stan kaba nakalian ka parti rasim na do besar cucu aga bedai bat kumno ban penklan ya ka hukum sumar trairi lani ka sumar ai dawai kasi nakalian ka council nadu islam ki bala arim ladap shnal pa ka aj ladap don lupa kata ka traditional medicine commission kidon ki parti ki bangai ki manifesto ki badang keren ya gani bagi dang mudur ya gani bagi dang temu ya gani ban pelong an hana ya ki kong sumar kasi kat bangi na ka parti UDP bat nagi MDC ki jungi aga por jungi ba remeng iba ilong kom DPC am halo por ngila dep home ngila dep sna ya kani ka commission halo ka bedai bat ka jing sumar tera ya kani nginang penklaim bat aga por ka isi jong ka UDP ngila ai sendon daki sernal lani ki certificate ya kinong ai sumar kan bat ya kani nginang pen scam ki nginang kentiu syuk habede bat ka jing kentiu ka sumar jong ki khasi abay day bat kiyaw kihat nakaliang ka isi haka
por bangi alam ya kayo isi hapo UDP na kayo UDP ngila dep sna kayo kawai kayo ngila sna hapo riangdu hapo Mauson Ram ngila sna kayo hapo hantai hapo nong scan konsulsi ngila sna kayo hapo riboy ngila penklan kayo hapo berni bat kumta terter ngila sedang kayo bat kayo hapo bat kayo do buat dia kayu ngila sanction kepisah ke babun nak yang ke council bundu bar penklan ban penhabriu ya kayu do ke belong ke wei nak kayu ke bahe hapo rikasi ke demi kani kan ke demi ya ke kayu kihat di badan hapo rikasi ka bedai pat kumnu ban penklan cucu ya kiriti dustur ka bedai ba senca kadar aga isi ke bala ladap ngila penklan ya ki ilaka ke jungi ki leadership ke jungi dah ke bagi warak ikian bagi penseluruh iki hima bagi ndon lagi ikian bakawai ke bagi wanra atau por bagi dalam isi ke lomba ilala ban pelong ya ki sim di bapura di hima hidup ki bakawai dan kita kalong baka hima meliam ke badon daki akin sim la bundun senam nrei haga ni ka keti haga isi ke UDP ilala ban wanra sim bapura ban pelong ya ke election ban dit sim bapura jong ke hima meliam kita kan kaba ngidon ya kasih angdur bak kunjuru haga bedai bat ketil ya kayu kapat dengan council nak kalian ka isi yang tipon snai council asset di balong kum kita resport ban ketil wat ya ka tourism haga bedai bat traditional tourism ilanang penklan cucu ya kata ka heritage bile kebadan hang teh pok mau klang lala ru haga ni ka tem ke beladap ka cingin trilang di barok ya isi lala ban pelong wat ka monolit festival kumno ban penek bangsa ya giriti ku dostor ki jungi ya karukom riam terai ke jungi karukom bam terai ke jungi ikini ki barok sai ila le ila sedang bat nginang follow up nginang penklan cucu nginang penwandur cucu hagisnan banwan kita kat tu kat ni ki mat ki bang aku ban kedau bat kumjuru habedai bat ka khuit ka suba bedai bat kamarian kedai kani ke isi hapo ke UDP ke Brown Ra ya ke Solid Waste Management Act kani ka act kalong kumno ban wanra ban penkhuit ban nong ki bakhuit ki basuba dai lembah ka ita ai ke bang wanra takadau ngala ban ong hani kiwe ki dang mudur ngila ada kiwe ki dang ong bagi temu ngila ada ngila sedang ya kakam kakam ram jengi mentah kalau baladang ilet yang supai ba ada supai ba dan dia ini MPC baladang iwan yang haga council bagi nang penha susu iki dikira bagi nang lek susu iki dikira juban bagi ada ban penek ban kenti tidak penriu rairi lembaga district council ila penkre anak kian kasih haga ni ka manifesto ke jongi dan ni ka mat rekam dan ni ka juban rekam ke parti nila kedawi ki kat tu kat ni teliti mat ki bedai bat ka jingpen kubor ya ki district council ka bedai bat upur usam jong ka jalan ka jing ketiwi ki biulum terai ni ka jing persya alo ki jing tombor ka jing temu bat tombor ya ki riti ki dostur ka sensya kada ka bakul ka kot chatia ka pun ka jing sumat terai ni jadi kentil di kian agak jalan ke hok kalau ke kandau ke siap bak kimapo kandau ke jingeda ya kemarian bak ke kuat ke suba ke jing pelong aino ya baru kiriti ki dostor ki hima ilaka ki boper ke jing te alakam ya ke jing wan rung kertap jong ki bar telah ke khai ke petem bak ki yo pihat ke jing penklan ya ki yin ke seri ke jing penklan ya ke peladan ka jong ke council kajing pentrai bahaya ka ans naing lani ka building bylaws